Turangku, selamat kam silih berjabu permen kami, sehat-sehat kam deh rezeki indu, saya mutua kam pengharapan kami anak berundu, ya, man permen, kampai bagai permen, selamat menempuh hidup baru, sehat-sehat, deh rezeki indu. Mupus di laki anak diberu. Ya, jadi man silih restoranku silih tahija kakak duker silih deja ukur du bas pengalai kami di deja ukur du kami beda kam dejep kangi pusuk kami iba side dah kami anak berundu memang sitek bela bubelo maka ajar rindu kami ngerana kami olah kami biar kami ngerana man kami anak berundu sebab kami ngerana bujur ya isi nama isa bagian daya kemarin bergana situhuna ranan kuenda kari ranan nuli holi agingom 12 kenanak kami maka nada kam entah jaga kam kurang lebih narbi perbahanan kami wala tama sangkut kurang permen bibina lantas sadar bibinu ngom tua labo menmalan botang labo nani angkana ruban simuhuli makana sehat-sehat kita krina kam permen kami si pejabu kena anak warisi sendah panjang umur du melala pagi rezeki du jenanari kusi lebena mencari jabu kempu kaminya toto kami manbandu bagai peman pekempu kami ande ondong biring sekal sengkat na bagenda turi-turina kempu biringna tapi nabo barang pagir banca dah kalau ngukurku tapi nambah isi mulingi barang amin bagenda kiate makana dua anak kampungku aku kampungku seri kok koteku keleng maka mo kenar jabu saudara jaran kena ada cakap kalak cintram laman dan kehanukan ada kena si dua persada ada nak cakap teman kaipen maka lagi ni kena cakap teman cintram tutu sate kelengi perjabundu olah melala nita kujah kuje narkoba olah pakainya ande dipakai du ya ekwa apa kami sikapna keri pagi kempungku makana selamat kam menempuh hidup baru sehat-sehat panjang umur du melala pagi rezeki dua lo kendukai surandu pagi datdunya ujur aku kam dai kam renden dai duana endam dai pemerikan himbubu anak beru krina sangkep ngeluh kita silik libas lo sendai maka enda duana kam ngalo kendukai enda pagi pakaikan kukai si perlu akap nola sila perlu pakai bujur jandaman mama ras mami lebih kukatakan selamat ma kam jabukan impal kami mungkin tah piga waris lewat serbut tu ukurundu ugange pagi tendu tetapi tetap di bata masuk kita ma dung kasagundari tupak di bata dengan kita dung peradatan karena impal kami ras buyak kami enda jadi babo sedekri nama makanya si katakan bujur dan bibata bagi mia bagi peman bandu krina kan bebu kami syukur sembiring bagana tu bagi kami sepiriban sepanglon krina
cukup menterem kami pejadi te kami adi banci ke depan na per termenan lah kena bagi ya segala riah nakap kami bagi sehingga kan kedua na mungkin tah lebih nari ngendan kasa gundari entah kurang kuakap kena entah penduduk kami isap entah pengidangi kena bas perpangan kena entah bas ken penduduk kami kampil enda labu ikarus-karus kami kali bubu kami terjeng-terjeng bagensa kengasupan kami jadi babu sedenda kremi krina mindo maaf man bandu bagemi krina anak beru ginting mergana ibas pengeras surai dan hari ikatakan kami bujur si melala-melalana karena pengarak-ngarak dungenda makana seh paksa gundari dungi peradatan impal kami enda ibabo sedaya krina katakan bujur man bandu berau dibatalah pagi simbalasa man bandu sekalak perenda rezeki simparas kesehatan aku belabo beluh gedang rana sibar bagem bujur selamat nih kami man bandu kam kembar mergana ras temandu sendalanen ijaibas waryenda gondungi peradatan perjabun anak kekelengan tengah jabu maka bandu ning kami kembaran mergana sehat-sehat kam sangap kam cari sawir kam tua ning kami anak beru menterindu segeman bandu pe pengantin duana kam go ipasu-pasu pas gereja maka stuna adena persyaratan kana pas perjabun mbue macamna guna simuhuli tapi jenda berikan kami saran sitek adikang pas jabu siangkan rasken sehangkin saja pe ngome kokap mejili bagaya maka pas kam perjabun simbaru adenen ibas pustaka sibadia adi merawa kam ulah seh ngayak karabun nina emang goang kandu iya langlik kang pas perjabune ndape adilah sangkan pas jabu lik kang seh 3 bulan tangger kena kang nakan tama kena kang pas meja tapi labo suruh naman daka melatih kang enggeloh mi bagi makanya na pustaka di merawa kam olah seh karabun ade ogendu terus pustaka angkandu artine ya aku pe endam cabanci kuturikan li dengan senina kami ras orang tua kami tambah Hindu enda erbelas aku cita man bandu berada bata dengan kita kejuajuan pas surut-surut mata warenda maka bujurin teman bata permen bareng mergana sangat kam jabukan kempu sesehat kam rasa cari metua kam jabukan kempu bagi pekam kempu sing jabukan bana duana sangat pam jabukan bana tutus atendu kelengi jabundu labo tutus ir jabu tutus tendu kelengi jabundu tas keleng tendu orang tua kedua belah emca pesanku bandu kempu kelengi orang tua kedua belah olah sembelah-sembelahan anda sebelah-sebelahan ceda si belang-belang bagaimana pesanku bandu kempu rasa sehat kam sangat kam jabukan bana cari metua kam jumpa kam pagi bintang bulan lampas sehman bandu sinutu cimpa rasina kitalah amin bujur malabe daiku hamat-hamati cakap singgo tertera bas puang-puang nari kuakap menbandulah dewa biasa kamu go tidak tading tapi aku udah teken bandulah pai pendekatan sakna perjalanan tak kita ngeluh dengan tentu terlebih hendalah dikotakan begini kukari maaf 1000 kali maaf membantu kampung kami sakna muka begini ku dia teken da arah ngelo perkempun arah simpo kembaran mau bagi jadi ku dia teken lalit tempat dit cakap
kuarenda maka lakam ras langatuna di kuakap ndai di kuakap adi linda tenahe pasti sekali waka lit tengah tadi harskam maka tolong baik kamu saya usah adi bagi ngah nyama kendit jadi mungkin antar silaturahmi kembar si Johra si Jenda agak baik si kurang maka kami si Jenda menua gelah pagi maksudku maka beginiku gelah pulung kam pagi je puang kami metunggung trem puas kami kap natap bagi endami maksudku bukan bandu kam permen aku tadi ndungi lang mah pagi suku nindu bapak batangna anak bermenteri bas jabundu kami monggo maka beginiku mungkin merenda kita tadi sada kuta kandidah mau bagi mencakilar jabu tadi batang serangan maka merenda kita nak mungkin lah tadi indu maka endame perbetahkan bandu mungkin tanah batang serangan pagi perjaandu nyanindu olah pagilah tahandu jangan berkilandu begini maksud gue endam pesanku membantu kita labo orang jauh kita orang dekat begini ya engkau kata kebandu ya kami anak menteri batangna bas bapak ndui mak selamat kambas nembu perjalanan berdua bas baru indah ndatkan anak dia baru anak selilakan pagi kai sini surah kendu isah kendi bata cabir kakam pagi betua bas perjalanan mundu bagaimana toto ras pasu kami mencuah kita kagrina Tuhan si masu aku baik sebar benca belum ngerana bocor apa ikak ibas nusur nama tawarienda ibre kena dengan kesempatan tapulung ibas jabur porlienda sini kelengi kami kam anak bro kami labo ipilih-pilih kami kam galah kedang gua pani tenang aku lagi belum nah ya aturkan kami karena anak kami dai ya kami JNDP krina kalimbu bundu silit lengai baspak senda ngatakan bujur krina man bandu kam krina nak bro kami lalu bape nak bro mantri kami terus pe ko nak bro sinukuri kami makanya teh kami kampenggo mulai lebih nari ngasa sehpe nandangin nusur nama tawarenda tetap dengan tumpak do kami maka kami kelimbu bundu kembaran mergana kami pe kelimbu bundu labu buwe ngasup berbelas karena ngatak data sekrina ibas kinilatihan do dibatalah singarak-ngarak amkrina dibatalah si masu-masu pendahindu sehat-sehat kamkrina anak buru kami anak buru mantri kami terus krina anak buru singukuri kami ena mencokokap si banci pesah kami jenari sirang pe kita sirang mejuah-juah kita ibas ingin endanari jumpa kita ras keluarga anta sindau ras sindar ibas keadaan mejuah-juah enda mau kok mencap banci ipesah kami di dengar kita senambah hisa banci kokap si benakan terus
Waduh, mengarahkan kelibu puang kami. Ya, menikam kelibu kami anak bersendiri. Gobanci benar Hindu. Ya, kita anak bermantri. Dipesuh terus. Wah, engkau keri. Bandar Baru Turang, beras tagiku Bandar Baru Turang, sari nembah sinuan bulu, sari
sinuan bulu resen tapi kami man bandu kali bubu resen tapi kami man bandu puang kami rikut nembang jari 10 rikut nembang jari 10 alo ale si diding diding si diding diding turang si diding 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 olah kita sirang turang si gole ram ari turang si gole ram usuankan sirimo mungkur turang usuankan sirimo mungkur turang kusemekan bago payah kusemekan ikut tabulu kunelati pagi akan durukur kalimbubu kunelati pagi akan durukur puang kami tenakan kami anak berundu tenakan kami kuda dalindu alo ale si diding diding si diding diding turang si diding 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 olah kita sirang turang si gole ramari turang si gole ram alo ale si diding diding turang si diding diding olah kita sirang turang si gole ramari turang si gole ram iya uga ni dukam sukut sembiring merga nalaki ni salami duka tendu anak beru menteri de uga surah-surah duma bagai iya si salami kamulih anak beru ya salihkan ku gotong royong sir jabatan iya si salami ka anak beru menteri ya iya kam sini beruarah lebih maka ngapit kari sini lagi serah pudi ya de gotong royong ningana sikitandu persadari takrina maka tembe de gotong royong ningan sikitandu maka sikap karina dage dahinta iya dage anak baru apa pelar pilihan si persadarita gelah malam ate kalibubu syukur sembiring mergane segala malam ate kalibubu syukur sembiring mergane de gotong royong anak beru ulah pertes adi pertewas labo bancing belang bekas adi gotong royong anak beru bekerja sama si pesikap dahin kalimbu bunta iya dagen nanda biring bagi pe baru biringkan si persadarita gelah nasika krina dahinta si prekena kalimbu bunte segala nasika krina dahinta si prekena kalimbu bunta gotong royong anak baru apa pelar pilih karina
lamin manahin serung tupung retena kalimbu buntang gelah malam ate kalimbu syukur sembiring mergane segala na malam ate kalimbu syukur sembiring mergane gotong royong anak baru apa pelar pilih karina olah min manahin serung tupung retenah kali bubuntang selalu gotong royong bekerja sama mari bersikap dahinta selalu gotong royong kerja bersama mari sidungi dahinta kerja kali bubu gelah narampung dahinta ya salih patamkan kendang dusir jabatan kami sembiring mergani ya iba salihna gendang tasya kali bubunta sekali nari cema kekari surut kita si pegundul kari-kali bubunta ya maju kam krina anak bru menteri ya radu-radu maju saja kam krina ya ayo maju kali bubu kami sembiring mergana radokan teman nusa dalilin kamtrina adi baswari skalenda menggomesi kapan kami karena dahin siapa kendut tarik kami anak berundu anak buru menteri anak buru singukuridu tak kurang sikap dia pendadap kami dahin siapa kendut ulah tama-tama sang kendut kurundu asa pemetahlin si baba kami sekalian gome pala-palai kami gelah metunggung kerinana gelah malam matendu maka ibas kami lah meluhe kami ngajar-ngajari kami gelah belum mewari pepagi rebeluhna kami karena dadap kendahin siampe kedutare kami iya adeng gosah kulebe-lebe doy anak berunduai syukur sembiring mergana alo anak berunduai banci ka saandu teruh kena anak berunduai kujabuna ya maju kamu sembiring mergana Mancara-cara sembiring mergana ya. Ya, bagi-bagam ulah kita melawan mulai lah wah. Bagam syukur sembiring mergana ai gendang indah tuh gendang duras rasa anak berundu anak beru menteri indu adi pengadika meladak kami labopang tertinggal kam sora buku gendang sir jabatan garingatur bukuna surut kamu syukur sembiring mergana ya.
jabatan kami. Mencari nandela berenangin tambah rezeki tambah kesehatan di batas suma-suma itu. Jujur melala diri
buah pakai nisuan meri manuk niasu sangat pencari olah kambang gerbangger bejuajuan debiri buah pakai nisuan meri manuk niasu sangat mencari olah kambang gerbangger menjuah-juangan di piringku buah pakai nisuan meri manuk niasuh nande nangin sangat mencari olah kambang gerbangger menjuah-juah nande piring nande karo nande nangin ku wes serserilah bujur asum menjuah-juah mata kering